Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hima Sutnga Youth Federation Elaka Sutnga batkikun ke Elaka Sutnga mentakasngi kila Pynlong ya ke Jingap Paidbah ya ki kalikit Ñiut ke Jawai Municipal Board ki batmu banit the Ñiut hakram doyong hasnong mula melyang. Uyuan ki Chairman Secretary Hima Sutnga Youth Federation ula ang Marsen yu iya ke jing penmana banwan the Ñiut hapo ke Elaka kila yang menpersya ya kini ke jing temu. Laban kedua ba kejing persyak kalami hadian ba uwe rio rangba bala tip kerteng kung ba damiwan hirembai ulay soy soskular ba kejawai municipal board ban aya ka krem doyong jong u na kabenta banthe ya kenyot kebakit na sor jawai. Ona Jingap hani I ama Hima Sutnga Youth Federation Elaka Sutnga rengkat bikon yang Elaka woro UM hopo Elaka I ama supo telis no dedo wayu ya ta notification wada permi am tu wila no ini roj po Elaka yang de am nong yalam yang Hima Sutnga Youth Federation de am jing bersa da widon sur amikon yang Elaka ajing ita wana ro wila no spo Elaka yang da wana wa arate ni persa jur ajing ita wini kaum wa natai na west sentia dapat ba ila no sini cha po Elaka yang de ila dia wa ini ro hane janmit de poi hani tho abi di arban si wa di pendong iki bat penpai iki sedien biang diwit lem em anu ajing ya si iroi redawi dan hi abuj abor di pendong biang iki sedien nang wa ane jing temu yang I ama Hima Sutnga Youth Federation Elaka Sutnga di mana wa job ne benta ini ro mud ibu sport Elaka yang tengah kerpat lang woro hane por wa ikon yang Elaka woro de percaya hajing to winikam nado nin de penmi skor kubor hawro I press release ni social media de penmi ta dawi dan sur percaya ne jing lebrat ini ro sport Elaka Sutnga yang am na kerwo yang sekretari yang Hima Sutnga Youth Federation Elaka Sutnga.